ovuma, nomlomo ovuma, nahonga ovuma. Ngicela ukuba uNkulunkulu engisiza ngalesi samanje sabelelo sathuyile. Blessed present tonight we'll see. You are ngumntwana-ke bakhona lawa nongoma endaweni yakwaMandlakazi lapho kwakhe khona ubaba ekuvuyeni isigodi. Ngumsebenzi omkhulu-ke owenziwa kuleli lizwe, sihlangene sibaningi nje sukela khona la eLinda, obaba nje babenza 23 khona la eLinda. Nami ngisemfana angeke ngifike ngoba angilandela bayesikoleni, noma ngasheshe ngaphuma kodwa ngabalandela bayesikoleni. Okuseyindawo elula-ke khona indawo ivele ngifuna ukuyikhumbula masinyane eyayenzeka kithi khona ekuveni emzini kababa, owathi uma ngabe kuboshwe ngey'nkabi kusaboshwe ngey'nkabi kugujwa ubhatata. Lo bhatata bazowulayisha ngay'imbongolo bezofika nawo la, udliwe udayiswe. Wathi uma ngabe wamfowethu wayesemdazanyane kuba lezi y'nkabi, udadewethu wayemlekelela exosha ubhatata. Avela ubaba wayegumula iy'nkabi
ngokushesha wayekhaya nazi ingane sezifo ifile wakuseyena ubaba wayekholwa ngaleso sikhathi wathi mangabe efike ekhaya kusekhona ugogo wayesayoni noma esesayoni ngaleso sikhathi wafika wathi nangu abantwana sebewile kodwa wenzenjani mosothi ngihamba ngomlelo ushema wakuseyilanga ngaleso sikhathi waphuthuma-ke bakhala kodwa omama bathi hawu le ndoda ingishiya noma ngiphelele izingane yoyitshela umuntu waphuthuma washinda ubaba wagqoka waphuma iguma abaziyo lapha ngithi iguma leli elingaphambi kwasekhaya nangowashona egumeni kusandla ngenyawo wayenqamlela wanqamlela wahamba wafika lapho ilanga lishonile azange ubone ubaba ngalelo langa kodwa indaba eyenzeka kithi kwaba indaba ukuthi ushembe ilanga lifike usuku labona umama lobekhala ngokuthi ubone umuntu baba wathi mangabe ibona lo mama wethu uthi ngibonani makhabale ilanga ithi ibingane egulayo wasewile umfana kakhulu baba ngulana dadewethu aswawile umfana ozala lo mfana umshumayeli khona lapha lo mfana wayesekhala ethi mama funa into yokuchitha waphuthuma umama lalethi into yokuchithela waphuthuma wasondeza wabona eyokhuza nekhanula wachitha waphipha igazi lodwa ushuthi le nto ayishayile yayinzima kakhulu aphipha igazi lakho lodwa wathi ushembe ulungele ingane zonke sezisindile lapha kuhamba umoya kababa isikhathi kukhuluma nje ubaba ongizalayo ilanga liyeza ebusuku sefika nje akafiki ngala akabiki ubaba kodwa usefikile yena wazosindisa ingane ilapho ashintsha khona umama ongizalayo ilapho ashintsha khona umama ongizalayo wabona ukuthi uzafanele ngiyilandele le ndaba waseyilandela le ndaba naye kancane ngazamtshela kodwa ubaba ngoba wayebona ukuthi babikho abafuni omakhelwane ehambe eNazaretha ngoba kuyaganwa yofike ganwa ngamakhosikazi amaningi abesemlahla umaningi wasesondela ngokubona kusindingane kanti ngelinye ilanga kodwa kwakuyinto ejwayelekile nje kuyo umama uthi ehlushwa umoya ukhuza amaduma loze duma liphele kuyenetha noma liwisa engakwazi ukukhuza nokuqeda lento ethi mangabe eyokwenzayo ezinye fika zithi hayi yenza lokhu kungenzi lokhu yenza lokhu kungenzi lokhu sindake umfowethu waphila umama ucabange Yesu wathi ungasabhekephi ukushaka ubhekephi namanje wayezobheka wahlabisa iziliba ngapha ngomgaba wafika ngena emzini womgabi wamazapho umama wathi mayingena emzini womgabi wayesecela ukuhlala elindele ubaba engakafiki ubaba wathi mayezofika ubaba basebethisela wahlabisa ubaba seseduzane wayesesondela naye angazi laselisho izulu lapha phezulu uNkulunkulu emlandile laseduma lapha phezulu ngilizela uzoba yini ngoba ihlazo ubaba wathi mayikhama ubaba lashaya kanye twawawa wathula wathi do kwavuka lapho kuphelile lo moya amen wangena lelo shembe emzini kababa
ufuna ukwedlula impela lapho ngoba yaphambili yakho bakushembe bangena shembe balandele oba umgabhi nabanye obhengu nomhlongo ababe khona amadoda alandela le ndawo engisho kuyo lapho kunethempeli khona njengamanje lapho kunethempeli khona njengamanje wagcina sebekholwe ngokuphelele wathatha ikhali zabo hamba bayishisa bayishisa nje ikhali bayishisa umama onjalo awomgabhi bayishise eyamanje saphila noma kufika ukufa njengoba ngathi ngiyagula nje kodwa uNkulunkulu ngibone izinto ezinkulu ezihle ngoba kwafika wazokhombisa ukuthi uNkulunkulu ezindayithi amen ngathi ngiyilanga ngisendaweni yaseKuzeni kuwahlabisa leya hayi wahlabisa ngobhekeshwa kwendlango nangithembele esiduze lapho nethokho athi ngifakaza ngale ndaba esithi ushembe siyamazi ushembe usho uma uzosho sokuqediwe nje ukukhuzana hlezi siyaxoxa wena uphindawo sengikhomba indawo yami wasethilo mama ngiyamazi namehlo ushembe uthi yena umazi namehlo ushembe esemncane bengakazi ushembe yini owathi mangabe eyokhuzana bese ekhaya waqhamuka ehamba nabantu ukuthi babancanyana abantu ayehamba nabo esigubhanyana ayisikhulu bahamba wayokhuzana wayodlula kubo owena umfula kwayinhlekisa wabheka kwaNongoma abamlandelanga abantu kodwa kuleyo ndawo yakithi kakhulu nje babe bancane kakhulu ngoba baphenduke namanje abaningi kakhulu endaweni lo Shembeke wakhula ukuthi wathi mayisuka lapho ezeyofika kanti ngangeze ukuthi angasekhuluma khona ukuthi angaselushumayela ngapha ngolo kodwa bephethe amathembela amaningi ngoba nosheleza kusasanga ndawo wathi utshangase endaleni sokhona endaleni ngibona le thembele lisendaweni lapho uNkulunkulu wayefike ephumulele khona kulezi ihlahla kwakuyinkonzo wayitshangasa kodwa wayefike ehlale phansi kwaso isihlahla ephumule khona bagcina kuyithempeli yayisihlangane ingqondo yimi ukuthi ngelinye ilanga ngezwa omunye umama ukuthi wayebheka wanene umfundisi unene ngapha ngathi wayekunene kulabafundisi abadala ethi wathi umyeni wakhe sahamba baba besehlala phansi besebhala phansi mayibhale phansi lapha nemibuzo ngani ukuthi ngibhalani la ebese phethe abantu asazi bakubhala lapha kohamba kwenethempeli ekubhala ngesandla efike zishiya kanjalo sengiyabona ukuthi njengoba wayedlula kithi nje edlula ngapho kwamagabhula lo mama okhuluma ukuthi wayedlula kwaNongoma zofona Nongoma wakwashiye ibhalini lapha ngoba akukho isikalekiso sona okushemba wafohlala khona kwaze kwaba nethempeli sifundile-ke singabantwana abancane angifuna ukweqa ukuthi ilanga la salibona sasikwazi ukuhlala kuze walo nathi siphiwa amaswiti sababadadlanyana ngagula mina lapha elangeni ngagula kakhulu ngagula ngigeze ngiphathwe isisu esisisu lesi singavumi ukuthi ngidle ukudla okunye ngakusasa ngithi ngiyaphalaza kuyo lokho mase ngubika base bethi omama awufika ngoba kwawenzela ngihambe nabasekhaya ngihamba nabanye wobika baba ngabika ngozuba kusabuka ngozuba ngabika ngozuba baba elangeni ngisuka lapho ngihamba ekhaya aphindanga sangiphatha leso sisizwe sasinda amen engicela namanje ufokuze emzimbeni sengathi ungaphela ngoba uNkulunkulu sethandile ukuthi angiguqe lapha noma ngiguqe ngomntwana omncane kodwa sethandile ukuthi angiguqe lapha amen indaba yami ke indanyana kodwa ngazi izoshiya endleleni ilungishiye endleleni
senethola ngelinye ilanga indanyana indaba yami okuthe uma ngabe bonakala sokusonta enhlanzini ezansi enhlanzini ithempeli esezansi kodwa selincane manje ngoba phezulu kwafika uShembe wasethi yakhanda noma singaphila kodwa wathi yakhanda selile ithempeli lelo elikhudlwanyana lapho wafaka khona inyanga yezulu lafika lakhala umgaqo bashisa khona ikhali zawo mama nezithu la kana baba ithempeli nomshumayeli nomkhokheli abantu bakhonyanyana noma bengabaningi kakhulu lapho sokufika inyanga yezulu okwathi mangabe izofika inyanga yezulu angifuna ukulandela emuva ukuthi mayifika inyanga yezulu kwenze njani kodwa ngifuna ukusho ukuthi yathi mayizofika inyanga yezulu wabonakala ukuthi akho lutho khona ezandleni zethu esiphetheyo esiyokwazi ukuthi sihlangabeze inkosi noma kube khona esikwenzayo sakhipha thina sasebenza asisebenza ngaso sikhathi esisebenza sakhipha sahlanganisa yafika inyanga yezulu sahamba sehlangabeza amaphopho phela le ndawo yahlangana amaphopho ayehlanganisa amaphopho mahlanganisa ngisho le ndawo yasemanhlanhla nje iphethwe inkosi yayikhona amaphopho la wawujeka lapho umgwaqo sagijima samhlangabeze lapho sagijima samlandela waze wafika ekhaya wathi mayefika ekhaya ethempelini bafika bagijima abantu bahalalisa wathi akukho amanje inyanga yezulu wathi akukho amanje abuthwa amanje asondela amanje wabeka inyanga yezulu kuyona nkqubo ayebeka lapho yabeka kwahlangana esithi sondele impahla ebosisayo kwezimpahla ebosisayo obusiso lapho abayithempile amen isikhathi esehleli phansi sekuza abantu abazoyibili kweza abantu abanganabo abantwana kweza abantu abafuna umsebenzi kweza zonke inhlobo zabantu kweza umama womhlongo Macwekhulu kweza umama womhlongo wakithi kweza nabanye engikwazi babala abanye befuna umsebenzi sengizwa ngomfana nje wasekukhona namanje sekuyithongo lokusebenza fika umfana ogulayo ngokula ushaya inkomo zawo uyazidlisa ekhaya uyakuthi malume nyakula ichimini yakula yini yani uthi ngoba ngambona uShembe efikile lapha basinda bathola abafunayo ufika uShembe la ngempela ke bafika uShembe bathola abafunayo abanye babafuna igoli ukufunda yabo abanye babefuna igoli ukufunda bafunda baba ngothisha namanje bathola inyanga yezulu abanye babefuna umsebenzi bayothola abanye befuna ingane ngokukhuluma indaba nomhlongo wayithola ingane Macwekhulu kwathi wayithola ingane nabanye inhlobo laba abafana nje ababefuna umsebenzi iningi labo baba ngothisha bangothisha wamanje basefika inyanga yezulu mama nomuzi ukuthi wena yini lapho ngatholanga lutho uthi inkingi ibumu esemuva ekhaya ngoba sishaya ekhaya uma ngabe ekhaya lingalungile kahle yashaya asazi nathi noma shaye khona esikwenzile esikwenzayo ukuthi ekhaya kunjani samlungisa ngendlela esilungise ngayo angazi noma kusazoqhubeka kunjalo noma lokho sokuhamba kwethu noma khona okunye siphazamiseke lokho uthi ngasho ukuthi mina ekhaya langijaqondile fanele ngiqondise ikhaya lakithi wayehlala ekhawini nala mfana wawadumisa isibongo sakhe kodwa ehlala kwaDlolo wahamba nomfana uhambe manje usanda kuhamba nje lokho agula njalo asangane ekhanda ungazange kwenzeke lutho ngoba wathi kufanele bemlungisele emuva ekhaya manje abavuma basekhaya bonke ababesondele baba basinda hambe kakhulu ke nabantu besifana bepangeni samba siyokuza nashumayela kwenzeke izinto ezinkulu sekuyinyanga yezulu wenzeke
kuthe kwela abantu lapha kulomfulo lasenseleni ebese kulokhuzana kuvula isilwane shona phansi imoto befe laba bantu bengasaphila kwaze wayobika enkosini yamakhosi inyanga yezulu yafika kwenza lokho kwenza okuhle waze wafuthi hambani mfethandaze nimtshele lo muntu akayeke kulokhuzana ukubulala abantu thatha imbuzi niyokhuzana ninqome ngikhuluma naye ngikhuluma nawo umfula ngikhuluma nalabo abantu abaphakathi bazosinda abantu wenze lokho asiphindane sezokuthola khona imoto engcibeni amen. Ngiyacela-ke abantwana basezulwini ukuthi kuyele njengoba kukhona indaba esisabisayo unengane lapho kuya ngoba lengane ikhona la eyayigula ngendlela esimangaliso ngesikhathi senyanga yezulu sase sisithathe sise kunkosini yamazulu enyangeni yezulu ekubisile sasuke sayibika umama wayoyingane mina ngingekho ngiselokhuzeni ngisemsebenzini ngoba ngisebenzele eHasbey wathi ulijiya mphathi wathi hawu abusile ingane sisiyagula ngayo yini indaba idlwayini wathi asazi bahamba bafika bayibika kwaba ngcono noma ngasindanga ikhona lapha ngikhuluma ngoba khona abathi kusetshenzwa nje la mina amandla bengikhipha lokho engikukhiphayo nginikeza abashumayeli behambe belethe amandla awevumi kahle ngoba ngishilo nje ukuthi ngizothi mase ngikhathele ngibona basengidlala phansi kuphele wona amandla ngoba awavumi kahle kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ngoba naku kufikile namhlanje bathi khona-ke nganathi sebenza bathi kusetshenzwa nomphathi wethatha ngoba lokhu abayinkosazana ikhona iyasebenza athi sebenza nje ngingethele ngibuze njalo baba unjani ngijabula ngibone elengane ibuzana ukuthi ingane yazi ukuthi yayigula kanjani ngathi hayi uzophila baba lisihamba ayikwazi ukukhuluma kahle kodwa lengane yasinda ebhibisile ikhakhazela umzimba ingakwazi ukukhuluma ngezona ndlebeni yonke into ngathi manje sifikile la wayihambisa umama wayisakhona umama wayivamahamba naye ngoba wasekukhona lezi ezinye iy'ngane wayihambisa usababa wathi ubaba hayi uhamba njalo emhlanganweni kwathi sikhulakhulile kufanele ngabe yafunda yayisifundafunda kancane kodwa thola ukuthi nakho akubambeki indlela ayisebenzi umlomo ulimi asisebenzi kahle lengane wayibika ukuthi nenkinga ukuthi amadleba ayizwa kahle nokhuluma khumeki nhlobo wayesithi ubaba ngitsho kwakuyinyanga yezulu wayesithi ubaba hambisele ngane uyihambise njalo emhlanganweni ukuthi uma ngabe usihambise njalo emhlanganweni okuyibika njalo wakwenza umama wasekwenzeka ngelinye ilanga sekusekhaya nayo inkonzo iphakathi naye izoqala inkonzo wayesethi umshumayeli ngicela oyedwa unkosazane engifundela nangeke uzahlabelele singayazi ukuthi yakwazi ukukhuluma nokufunda singakwazi ukuthi yakwazi yagcuma yahlala esihlabelelweni yafunda sakhala yaze yahlabelela yaqeda namanje khona leyo ngane khona ngamandla enkosi enkulu yakithi ekuteni unyazi lezulu namanje ngoba ngiyibona isebenza nje ngithemba ukuthi izophila nathi sophila uNkulunkulu mayivuma elinye ilanga angizokweqa elinye ilanga uzofika inkomo ngithiwa we yiyo le nkosi esinayo uzofika inkomo seyifile siyibona ekhaya lethu waphongona sasesilokuza sasesibakhonayo nathi kwathiwa sibakhona nathi eyinkomo sathi seyivime kufanele iqhabe lapha ngaphambili nqaba yafika ngala kubaba wathi le nkomo niyokuzana ngenzani cha siziletha kuwe baba uzoyibona ngoba izona ezomsebenzi ayisasebenzi inkomo inkomanzi ngalesi sikhathi
basethi hayi le nkomo ayivumi ithimithi ayivumi la kwaqala khona kuthiwa inkomo zingabisasebenza akusebenza inkomo eyinduna mangabe wenza umsebenzi wenkosi qhubekela umsebenzi omkhulu endaweni yakithi wenzeka kusinda abantu befunda ingane zazingaphase khona kwala ngelilanga zayihlala ekhaya esikoleni emhlanganweni wazabalethi kwathi mabhala ithembu kwakuJanuwari zaphasa lezo ngane ezinye izinto namhlanje ngenxa yenkosi yamakhosi unyazi lwezulu sesibele ukuthi unyazi lwezulu sebenza wonke umsebenzi omkhulu ngafika nami khona lapha ekhaya lethu ngabika inkomo ngathi inkomo yababa lapha ziyafela ngamankonyane ezinye izali ezinye ziyafa nje angazi ukwenze njani basethi thatha amanzi fukuphela esibayeni thatha amanzi ngafika ngaphela esibayeni zikhona ziyaphila ngokuphila efumulo yethu John 3 verse 11. Mhlawumbe mangabe siyadlulela lapho mhlawumbe ukubona nengane kodwa kulungile kahle. Ngiyabonga abathanda abasha basezulwini endlela eseniphakamisa ngayo lo muzi omkhulu wakeThelile. Ngaba khona nami lapha kusekhona amabhloso odaka ayibhidliza ithina nesabhidliza amabhloso odaka umsebenzi omkhulu ngalo nyaka angisazi ukuthi imuphi unyaka kodwa ngalo nyaka umsebenzi omkhulu wakubhidliza alokusha manje sekuyihotela manje sekuyihotela nje lihle ngalendlela esimangalisi ukuthi mayefika umuntu ebona into enkulu kabi umuntu osebenzelayo ofaka isandla lapha uNkulunkulu uyambona wena odojiya wathi sebesebenzela abangakithi wazafaka lutho mhlawumbe nasethembeni lakho ungafaki lutho uyakwazi uNkulunkulu enisezombhelela yayisebenza isikhathi uqala ukudikizwa ngapha kanti usebenza ngifundile enalokho fundileyo ngiyakwazi ukulandela kahle mina ngoba lapho senginesikhathanyana ngikho izombhele yayakha nayo ikovuda kayenza yonke into kwathi usiyophela umhlangano sophela umsebenzi lapho babeqale khona lapha ngazana bayisezwa ucingo lumfunayo umsebenzi wayeseya khona ngoba wayefuna umsebenzi engawo umsebenzi ofuna ukusebenzela ushembe wathi mangabe selokuzileke fonela kuba ngifunda nje wayisibiziwe ngiqinisile ngethikini siyakusho esikwaziyo
Eqinisile ngiqinisile ngisho esiwaziyo sengushilo omningi engubuke ngamehlo. Nesibonileyo. Ngengubonile nje yikho lokho uyengishoka mpela. Sikuqinisa. Siqinise. Kodwa anibamukeli uqinisa kwethu. Kodwa khona abangamukeli lokho kuqinisa kwethu ukuthi zenzeke izinto ezinjalo. Ngaphandle komlingo, ngaphandle kwenze njalo. Nami njengoba ngigula nje ngihambile ngawubika enkosini yamakhosi. Wahamba ngelilanga lapha ngitshela ngathi ngokunyaka noma ngo-2023 ngoba bangiqala ngo-2023 ngo-24 yezinangasi hamba naye umfundisi uThilezi wawungibika. Kodwa ngiyabona nakho ngisaphalela noma ngisagula ngisaphalela ngoba sabika enkosini yamakhosi. Sabike unyazini wezulu. Yeah. Uma nginitshela osemhlabeni ningakholwa. Niyakholwa kanjani uma nginitshela osezulwini na? Akwenyukanga muntu kuya ezulwini. Amen. Uma ngabe ngisho izinto ezenzeka emhlabeni ebonwa ngabantu abaningi zenzeka. Okwenzeka iminyaka eminingi iyakhula le iyaphezulu. Sibona nanamuzi ngendlela okhule ngayo. Kulo nyaka nje okhule ngesimangaliso. Fika ngethuka mina nezenzo ezizwayo phakathi. Sesingena emahhotela thina singawajwayela amahhotela nje sibone ukuthi singene ehhotela impela. Amen. Sidla ngemfoloko nomese. Njalo nje. Sokuhlala sibona sidlala njalo. Siyabuza. Tosibusisa ba. Ufaka ifili kuMateyu 13 verse. Nina nosawoti wezwe. Thina sonke sosawoti wezwe. Kepha uma usawoti edumele. Uma ngabe wadumala thina singakwazi ukuyibabaza into enje banomoya ngayibabaza. Koyoliswa ngani na? Obani abazobahlala umlilo yaphambili uyabona uyaphambili phela. Awusafanele lutho kuphela ulahlwa ngaphandle. Awufanele lutho ulahlwa ngaphandle lo sawo. Nonyathelo ngabantu. Unyathelwa ngabantu inkosi ibusise. Ukhule sibonayo noma sibonele. Sibona lo muzi ukhulu yaphezulu. Njengoba sihleli nje. Kade kuyithempeli nje ngamanye amathempeli. Waqala lapho. Wenyuka namhlanje sesayishethini njengamanye kuzana. Njengamahholo abanye abakhulu bahulumeni. Shawo moya kahle. Kuyakhula-ke abantu bayibona. Suzibona nabantu ukuthi hey kukhona abantu ababekithi abanye basaphila namanje. Ababe kade bebuka kabi iklasi ekutheni beyibona lento ukuthi sengathi kukhona abaphethe noma okuhlale kwasezweni. Abanye sebaphenduka bangamaNazaretha. Engithandayo nabo sebephenduka baqina kakhulu. Omunye umshumayeli wakithi khona umshumayeli uGazi. Abanye babebuka lapho sengathi khona into engizwayo emaphasonweni. Njalo ntambama umthetho ukuthi sonweni ulala nathi semthethweni futhi ubuyisingozi eqine kakhulu. Uyazi qonda ukuthini kithi laphana wathi qaqeda umthandazo umfana wami lomjadanyana logana lakwaNtshasi sasiqeda umthandazo wasephuma mayephuma endlini phuma ukudleni endlini kwabo. Uthe uma ngabe efika ephumela ngaphandle wazithi umhlaba umnyama manje. Kuthiwa sekuyisikhathi sokuthi qeda ulala nathi kumnyama. Wathi maye yokuza nebheka sondela. Base sikhumbula lokhu kushumayezwa. Sikulandela njengoba siyasiza abanye beshumayela. Angiboni uzodla. Umfundisi lo wasebabana. Uthi wayesemvangeli eshumayela. Uthi wathi besakhandelela thibeli besebenzela u25
bawenzele endlini ukuthi futhi babenzele endlini ngoba yengeke thibele ngikini uthi yasingana iyo wayesethi ngamo hlamukile wathi hlamukile ngosi yebo wathi lethela uLokuzana inaso yakho selethi inaso yakho athathele inaso babopha lengane ngenhla kwasekwenxeba wasiphi umntwana wasinde engazange esibhedlela asebenzisa lelo suku noma leyo ndlela nami afuneka suku ngabopha ngenhla kwenxeba umntwana waphila azange ukufuna iLokuzana ukufuna injekshini esibhedlela noma udokotela bamcela ngendlela bamcela ngayo wasinda mina nsuka khulumile ngakhuluma ngenkomo ngakumathele ekhaya zazala zayikhona zekhona ngezinye zabe lezokhoma ezathola ngamanzi esekhaya lethu amen ngizothanda abantwana basezulwini ngiyabonga kakhulu uNyazi wezulu lusingeke emakhaya lesingeke ngiyokuduma izulu kabi kodwa uNkulunkulu ebekhona leli izulu eliduma njengamanje selilibika ebekhona esingakhe nabantwana siyabona baqhubeka esikoleni uma ngabe ngashongo ukuthi ngiyabonga bakhona abanye nje basenza umsebenzi wokufunda labo bantwana basenza umsebenzi wokufunda nje hayi ukuthi yini uNyazi wezulu ngicela nabo ngibacele isibosiso ukuthi beyiphathe kahle njalo bekhumbule ukuthi lapho abaphila khona kula ngiyabacela nje ukuthi uma ngabe beofile emsebenzini bacele ukuzocela izibosiso zabo iqhubeke ngendlela zabo zande zibenze ngiyakholisa-ke abantwana basezulwini umntwana omncane kakhulu esengukhulumile uNkulunkulu akwandisa abesevikela loya muzi wakithi kakhulu ngoba kuningi nje eqhamukayo singazathi iqhamuka kanjani manje singasazi lutho ngaphandle kaShembe Shembe kuphela uNyazi wezulu esilwazini ngamemeza kuseni simemeza ntambama njalo uvuka nathi khona masikhona ngaphandle mangabe sivele kwenye indawo-ke mangabe sekulalwa sonke siyahlangana endlini enkulu sonda yona indlu yesonto kodwa indlu enkulu yakithi lapho esondela khona njalo lapha ngithi yaphuma khona lenganto ulala nathi yalimala kodwa ngoba sasikade simbizile uNkulunkulu ngasini nazo-ke ziyaphasa akabi imikhwebu yayo ithi iyafeyila yaphasa ezinakade sisebenza ziyasebenza sicela uNkulunkulu wokithi ephilweni amaNazaretha ezilulu seyiphilisa khumbula ukuthi lapho ekhona zikhona ngaShembe uNyazi wezulu osebuseni ezwini socela-ke lithe